Dakle, prvo što trebate uraditi jeste da pripremite preliv za kore, tirit kore, pečene jufke. Dakle, mnogi stavljaju temeljac od piletine, ja to ne radim jer ne volim. Dakle, stavite oko litru vode, soli, ja stavim 3 ove male kaškice, oko 30 do 40 grama putera, ovako jedan komad i to stavite da provri. Za to vrijeme isjeskat ćemo piletinu. Ja koristim filete i koristit ću 4 filete, dakle, ili 2 oni velike. Vi možete rezati kako hoćete, ja režem na kockice. I sada u dobro zagrijano ulje prebacite piletinu, samo je posolite. I pržite dok ne promijeni boju. Čim je meso, dakle, ovako promijenilo boju i kad je pečeno, vidite da je ono pečeno unutra i kada ga rastavimo, stavljajte vrhnje za kuhanje. Ja sam konkretno ovdje stavila pola litre. Ovo što u pozadini čujete je moja ćerka Laila. Dakle, stavite pola litre i začinite vegetom još dodatno. Promiješate i samo pustite još jedno 5 minuta da uzrije. Stvarno 5 minuta, vjerovatno 2-3 minute će vam trebati. I onda idemo slagati. Nemojte misliti da piletina nije pečena, jer ona se stavlja još u jufku i dodatno će se još u šporetu peći dodatno pola sata. Tako da ovo vam je ovako bolje nego da vam se fileti presuše i onda budu nejestiv, totalno budu bez veze. Vidite, onaj temeljac moj šatro se skuhao. Ovdje sam pripremila tepsiju ovog najvećeg prečnika. Nemojte misliti da je tepsija prljava, ona je samo stara 35 godina pa je malo teže održavati bijelo. Ovo su pečene jufke koje vam trebaju. Naravno, vi možete kupiti koje želite, ja sam našla od ovog dobavljača i čini mi se da su nekako najpogodniji. Dakle, sad svaku ovu jufku umočite, temeljac, neko zove mlinci, neko jufke, neko tako, znači umočite u temeljac. Fino da on upije i redate u tepsiju. Biće vam puno lakše da imate ovako nešto i da vi to kasnije lijepo vadite i redate u tepsiju. Slobodno vi to potopite. Sve će se to ispeći jer njima, boga mi, treba nekih pa pola sata do 45 minuta, dakle sve dok ne upije
ovaj temeljac. Neke žene znaju da pravi ove pečene jufke, ja tu još uvijek nisam probala, ali ove godine ću probati na roštilju. S obzirom da ja ovdje sam u kuhinji malo ograničena. Ćerka nešto priča. Dakle, ne morate vi striktno neki red. Može ovako ići preko, nije to nikakav problem. I sada ovu piletinu rasporedite po piti. Dakle, pošto će ići u 2 reda, ne morate ono da bude je svugdje, nego otprilike ja to radim ovako i onda drugi red stavljam po sredini. Slobodno vi to ovako. Ili ovaj prvi red malo bogatije, a drugi bogam fino rasporedite. Jer ne treba biti ni previše piletine, fakat onda bude i previše masno. I sada ide drugi red preko ovoga. I dakle, poslije prvog sloja ide drugi sloj jufki. I dakle sad opet ponavljamo postupak, stavljamo piletinu. Ja ne znam, u krajevima različitim se ovo jelo zove drugačije. Recimo u Bosni sam čula da se ovo zove, kod nas u Bosni, da je ovo tirit pita. Kod moje mame u Sandžaku se ovo zove jufčice. A u Hrvatskoj se zovu mlinci. Sad ja ne znam, pišite mi u komentarima kako se zove u vašem kraju ova pita. Evo ja ću na kraju samo staviti ovo sve što je ostalo. I preko ide još posljednji sloj jufki ili mlinaca, kako želite. Ove jufke su prilično skupe, neke su oko 5 maraka, boga mi za veliku tepsiju vam trebaju 2 pakovanja, nemoguće je sa jednim. Pa je možda bolje da ako ste vješti napravite sami ove jufčice. One se jako lagano prave, međutim ja nemam ovdje tako fin šporet, nemam šporet na drva, već imam obični šporet, pa ih nemam gdje. Ali probat ću ljetos na roštilju da ih napravim. Mislim, prave se isto kao jufke za pitu, možda malo sekundicu deblje, ispeku se s obje strane i samo ispakujete u kese. To može trajati pa do nekih 6 mjeseci ovako napravljene mogu stajati. Također ih možete zalediti zamrzivaču, mogu trajati duže. Uglavnom vrlo su zahvalne. Eto, meni je sad malo ovako lakše rukom, jer se voda ohladila, inače je bolje rukom. I sve ovo dakle ide da se peče na nekih 250 stepeni, nekih 45 minuta. To je to. Kada se ispeče, zalit ćemo malo vrhnjem za kuhanje. I Bog te veselio. Gotov ručak.